Acehnya megah bukot le tiup uro sabe jinte ulua nang ro acehnya nang lon sayang nang penulang para ulama nang acehnya nang lon sayang nang penulang para ulama bak sabah ura ni bak sabah jan Aceh hairakan nepentren bala bak sabah ura wahai erakan Aceh hairakan gempentren bala bak ura minggu bak jumpa lapan ialah ot datang lihat tendoh gempa baura minggu bak jumpa lapan ialah ot datang lihat tendoh gempa Hana so sangka ni ba'watenyan teka gelombang menyang lagoina ialah teka roh daratan hanya dumbarang dalam ia benar ialah ontuka roh daratan hanya dumbarang dalam ia benar tujuh ia mata wanten tang kenang ramedum urang meninggai donya tujuh ia mata wanten tang kenang rametat urang meninggai donya dum urang gebah oleh gelombang wadenya narakan nibai benar medum urang dalam gelombang rame yang pingsan meninggai donya anu mentang cud dalam ayonan tengah gentimang le ayah poma
Anak mentang cut dalam ayonan tengah gentimang le ayah poma dalam sekejap gadah melayang nibak pandangan hana mehangkan dalam sekejap gadah melayang nibak pandangan hana mehangkan oleh sebabnya rakat lon sayang pesan lon tuan kerana hidupna Aceh tak jaga ngan hukum Islam balahai rakan Be'lin tarasa Aceh tak jaga ngan hukum Islam dak jud hai rakan Be'lin tarasa. Cuma sekian.